Muri Kameruni abarokotse inkangu zacitse mu mujyi wa Bafoussam bavuga ko badafite aho bagana nyuma y'uko abategetsi basabye kuva aho batuye kugira ngo gushakisha imirambo bikomeze. Ikipe y'umukino wa rugby Afrika y'Epfo yegukanye igikombe cy'isi mu mukino wa nyuma ejo bundi kwa gatandatu imaze gutsinda y'Ubwongereza. Ageze ijambo ku bantu bari bateraniye mu rubuga rwa Mutagatifu Petero i Vatikani ejo ku cyumweru, Papa Francisco yasengeye abantu bose bazize ubushyamirane bushingiye ku moko muri Ethiopia. Isiganwa ry'amagare Tour du Faso ryarangiye ejo ku cyumweru mu murwa mukuru wa Burkina Faso wa Gadugu, umunyangora Manuel Antonio Dario atwaye umuhigo. Naho muri Kongo abanyamideli bakora amarushanwa yo kwambara berekanye udushya mu nzu y'igihugu y'umurage i Kinshasa.